Kei te tautoko a pūtea a Ngāti Whātua Ōrākei I ngā uri o te iwi ka tū ki te matatini a tērā wiki. Hei tā te pūrongo a Hania Douglas e hari koa katoa ana ngā kai haka I te mōhiotanga ake kei muri I a rātou te iwi e tautoko ake ana. Mā te huruhuru e rere ai te manu, engari me whai pūtea rawa e tai ai te kaihaka ki te matatini. Nā reira I tahuri ai a Ngāti Whātua Ōrākei ki te tautoko I o rātou uri kaihaka. Harikoa nā hau te iwi hara mai ana ki te tautoko I tēnei kaupapa, kia whai pūtea, kia whai rauimi tātou ngā hunga kaihaka no konei no Ōrākei. Koia nei te wā tuatahi, kua whai wāhi atu te kapahaka ki te puna pūtea tautoko a te iwi mo ngā mahi hākinakina, heri marau tāra te uara. Toru te kaumātoru ngā uri no ngā kapa e iwa mai te tai tokerau ki te tai rāwhiti ka whaihua. We here at Ngāti Whātua Ōrākei whai mai see that matatini, well, kapahaka really is a sport, so why not incorporate it into the sport grant that we offer whānau to go national? So we thought, why not come up with something like that, because we've got a whole lot of whānau that do kapahaka. Hei tā ki ngi makoare, he nui ngā utu a te kaihaka, nā reira he awhina nui te kohanei. Ngā momo tikiti mo te haringa ki te matatini, kia whakamāmake ngā utu ki te kāinga, a te waka puta atu mātou, me te hoko I te uetahi kākahu, ngā kākahu mo te atāmira, e rā atu ahua. Hei tēnei wiki whakawhiwhi ai e nei pūtea tautoko. Engari, kei te aro kē te iwi ki Tuawa Pōpō ki te tau 2021 rāno. 2022, te matatini whakamutunga I tū mai ki konei ki runga takaparawhau. Nō reira, te nuinga o mātou ngā kaihako o Naia nei, te maiti tonu. He kai mā taki, nō reira hika ka te ngākau. Matatini ki te I was coming to Tamaki Makaurau in 2021, and Ngāti Whātua Ōrākei will have a hand in hosting the whānau from all over the country and Australia. And so we've asked that they do be present when they hand the mauri over to Tamaki and everyone be there and get it. Amuri mai I te wātuku taonga I te matatini tukuna I te mauri ki ngā iwi o Tamaki Makaurau. Hania Douglas, Te Karere.